Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Assalomu alaykum urmattu bir tuğanlarım, urmattu Kırgız elim. Bugün şaylolor bolğon atat Kuda kalasa, kandidatlar koyup atışat. Mingdеген kandidatlar koyup atat. Bul jakşı. Bardығы özüңüzdөрдүн tuğulu öskön жерlerine barıp atsa gerek, koldap koyagılar, tuğan bolat elem, kolunum bolat elem dep. Men sizlerge mınday dep aytatılım. Özünün bir tuğanına jardan berбеген kişi, özünün aylından kavar albagan kişi, mamlekette süyüp dele jalçıtpayt da. Şunday tuğanlar. Şunday tarize karasaňar bolat. Al emi bilimimiz bardığızlık okşaşasır. Öt barız ele, öttele kıyın sıvayla koysun. Bardığız ele bir deyle bilimdiyiz. Tolka birölörüz aya çeçenbiz, birölörüz söz göcokbuz. Çeçenderimiz, ali süylögöndörüz, jak süylögöndörüz, işte elbeyt. Ayavay jak iştegenderiz, süyle elbeyt. Şu okşaş nerse. Söz menenle çeçilbeyt. Olsa halva halva. Olursa bal bal, asel desen ele oğuzun şirin bolup ketpeyt. Oğuzun şirin bolup ketiş üçün onu iştep taap, anan keyin oğuzuna salsan anan şirin bolat. Dura tuğanlar, ben dağı bir jala aytıptam. Özünün aylına kavar albagan kişi, özünün bir tuğanlarından kavar albagan kişi, tölkele şu şayla gezde kavar alıp kalsa, ondaylarda gana karaklayama. Buna ötkön жылы, bu yıl pandemiya oldu. Былтыркы pandemiya köptügön жердештерибизди катарыбыздан alıp ketти. Oşo kezde men özüm jerim jönündө aytkım kelip atat. Oşo kezde men büt sayasatçılardı bilem, kimisi kanday jardam bergenlerin bilem. Mına bizden azыр депутаттыкка коюп аткан, Özgön rayonundan депутаттыкка коюп аткан Улукбек Ормонов чоң салымдарды кошуп жардам берди. Sagın Keldibаев деген чоң жардамдарды беришти. Жалпы элибиz колунда жокторунан бери берди. Ыйлап сыкташып, talada жүргөн балдарыбыз, тишинин кирин соруп жүргөн балдарыбыз абдан жардам берди. Ошол эле кезде, азыр мен атабайм, балким жаңылып калышы мүмкүн да. Ошондуктан бизде Куршап өнүктүрүү фонду дегенде Тынчтык Жумабаев, Жеңиш Акматов деген инилериме кайрылам. Жана да Куршап Атажүрт деген фондду уюштурган Калбаев Алмаз Нуркамилович дегенге кайрылам. Ушул азыр Куршап жактан Жалпакташтан коюп аткан кандидаттардын арасында былтыр ошондой bir жардам бергендер болду. Элим кантип атасың, айланып кетейин туугандарым деп кабар алгандар болду. Ошо кабар алгандар болсо, так ошолорду шайлагыла. Ал эми кап эле ошо кабар албай анан бүгүн келип калгандар болсо, силер дагы бүгүн пайкабай койгула деп айткым келип атат туугандар. Ушундай элдин башына оорчулук түшкөндө байкагандар, жардам бергендер, моральный поддержка кылгандар, значит, ал мамлекетке да күйө турган кишилер. Кандай дейсиңер буга туугандарым? Чынбы же жалганбы?